Couldn't catch me, I'll be moving fast. Tutup lagi. Call me a Oke. shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to cross. Om cakep. Apa ini rame-rame nih? Ngapain rame-rame nih, Nak? Kenapa rame-rame nih? Ya kira aku mat kau ini. Dapat oleh gratis. I said I'm moving too far. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Yeah, shoot, shoot. Yeah, shoot, shoot. Nikmati hidup ya. Bye-bye. Oke. Didn't even get to cross. Besarin dikit. Besarin dikit. Kayak pulang di Jawa. Sayang, apa kowe krungu cerita hatiku, membalas engkau kembali. Sayang, nanti memutih harap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku. Tangis hatiku mengharap kowe balik ning jero ati iki. Ada kelas yang bergengsi itu walaupun pesertanya kurang dari 15 akan mungkin ya kalau punya cukup mungkin dari saya juga Prometa atau apa tadi untuk mobil-mobil itu kan biayanya agak persiapannya agak panjang ya. Pertanyaan saya kasih simpan dulu karena
Pas om. Naik Mickey bos cuk. Bagaimana om? Mantap. Mantap. Tangan, sudah sangat tangan om. Skrut sudah. Coba situ. Coba pegang mantap. Om Ari. Om, sehat om. Ikan kencang bos. Salah dari Lanut Sanudin melaporkan Eyes in the sky, Paudin. gazing Yang mana saat ini, Paul? far into the night. I raise my hand to the fire, Halo, Jan. but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through?
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? For you, for you, for you, for you, for Bos, tidur bos. Yang saya tahu pembalap ini sudah nyiapin mobilnya 10 hari yang lalu. Karena ada yang belum tidur, mobilnya baru selesai tadi malam. Kenapa pesan nunggu temannya sebentar? Kalian ini mau balapan atau kalian tertidur di belakang? Jangan buka dulu. Baik, kita raya bersama-sama. Ya, raya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya mengabdi, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi kita sudah habis briefing. Finding
Sementara yang tadi berada di lane B mendapatkan 12 detik poin lompat 37. Bracket 10 itu sudah jalan-jalan juara. Sangat cepat 8 detik poin King Zip and Dragon. Kulit tadi di 11.37 terlambat ke start itu. 11.37. Iya, ini RPM Alif pas-pas ke 4000. kuningnya, pas-pas ke kuningnya dia, kuning ke hijau. Oh, Pas-pas ke kuning ke hijaunya dia. saya ke Pas kasih pas-pasnya saja juga. hijau. Hijau bisa start. Hijau bisa start. Tang. Hijau kalau bisa start. Iya, hijau nyala. Atau iya hijau nyala. Pokoknya begitu res waktunya tuh di atas. Wow. Lampu kuning 3 nyala gas, lampu kuning 3 nyala langsung gas. Weh, lampu 3 nyala gas, gas pokok nyala. 138. Kudaki. Ada di sana tadi. Sebelas. Banyak terima kasih kepada seluruh fotografer. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan kami Indonesia menyambangi dan mendatangi. Lampu kita ada start. Selalu
Nanti yang sementara di lagi itu kendaraan Honda Clio. Boleh yang saat ini turun di bracket 11 detik kita saksikan. Wow, 11 detik Uli dari Motor Racing Team mendapatkan catatan waktu 11 detik poin 002 yang melintas di hadapan kita bersama. Mantap, mantap. Pembalap andalan cu, patap pakak. Panjangnya antrian.
Pas 900.
Lagi-lagi kita saksikan. berapa? 9-0. Ini kencangnya. Kenal ya? Masa? Magang.
your way back home.